Bitekerezwa ko umwe mu bayobozi bamaze iminsi barimo guhigirwa hasi kubura hejuru muri Afurika ari Capitaine Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso. Mu gihe kitarenze imyaka 2 amaze guhushwa inshuro 3 n'abashaka kumukura ku butegetsi. Mu gihe hirya no hino bari bakiri mu byishimo by'iminsi mikuru itangira umwaka, ku wa gatandatu ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere, inzego z'umutekano muri Burkina Faso zo zari ziri mu kazi gakomeye ko kuburizamo coup d'etat yari yateguriwe Ibrahim Traoré. Ni igitero cyari cyateguwe neza nk'uko inzego z'umutekano za Burkina Faso zabigaragaje, gusa byaje guhura n'ubuhanga bw'izo nzego cyane cyane zishinzwe ubutasi kiza kuburizwamo Capitaine Traoré atarahasiga ubuzima cyangwa se ngo ubutegetsi bwe buhungabane. Byagenze biteguye coup d'etat iburizwemo. Ubundi yari yateguwe nande? Ashaka iki? Ibi nibyo tugiye kugarukaho. Je nitwa Ismael Mwanafunzi. Capitaine Ibrahim Traoré ni umwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika bakunzwe cyane haba imbere mu gihugu cye no hanze yacyo. Bishingira ku buryo yaje ku butegetsi akuyeho mugenzi we Paul Henri Sandaogo Damiba washinjwaga kuba agakingirizo k'abanyaburayi cyane cyane Ubufaransa. Akimara kujya ku butegetsi yafashe imyanzuro ikomeye irimo guhagarika imikoranire ya hafi n'Ubufaransa, kwitaza cyane abanyaburayi abashinja gukenesha igihugu cye, ahitamo kwiyegereza Uburusiya n'Ubushinwa nk'ibihugu abona ko birajwe ishinga n'umubano wungukira impande zombi. Iyi mikorere rero Capitaine Traoré yagiye ayipfa kenshi n'abanyamahanga, ndetse bamwe mu baturage be barimo n'ingabo ze ariho hakunze guturuka abashaka guhirika ubutegetsi bwe bagasanga ari maso. Igerageza rya coup d'etat riherutse ryariko ntabwo ryari risanzwe, kubera ko ryari ryateguranywe ingufu kandi intego kwari ukubanza guhitana Traoré, ibindi bikaza nyuma. Inzego z'umutekano ku wa 2 ku itariki ya 6 mu kwezi kwa mbere zagaragaje ko umugambi wo guhirika Traoré wacuriwe muri Togo, igihugu kiri mu majyepfo ya Burkina Faso, ngo wari umugambi wacuzwe na Damiba ariwe Capitaine Traoré yakuye ku butegetsi. Muri Togo niho Damiba yahungiye. Ahagana saa 5 z'ijoro ryo ku wa 6 rishyira ku cyumweru nibwo inzego z'umutekano za Burkina Faso zataye muri yombi umwe mu byegera bya hafi bya Damiba ari mu myiteguro yo gutangiza igikorwa cyo guhirika Traoré. Bivuga ko bari bateguye kubanza kwica bamwe mu bayobozi bakuru mu gisirikare n'abanyapolitike bakomeye muri Burkina Faso, gushwanyaguza ahantu habitse drone zishinzwe guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba no kugota inyubako zikomeye za leta mu mujyi wa Ouagadougou. Hafashwe telefoni ya cyakegera cya Damiba cyari kiyoboye coup d'etat, basangamo ibimenyetso bihagije by'uko wari ubiri inyuma ari Damiba wihishirome muri Togo. Hari amajwi basanze muri iyo telefoni, ndetse nyuma yaje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga yumvikanamo umuntu bivuga ko ari Damiba aganira uburyo bazabangamira drone za Burkina Faso kandi ko abaturage batazazuyaza kubashyigikira. Abagombaga gushyira mu bikorwa iyo coup d'etat bagizwe n'abasirikari n'abasivile bafashijwe n'abanyamahanga b'abacanshuro bakomoka mu Bufaransa. Aba bose bivugwa ko bamaze gutabwa muri yombi. Bivugwa ko Ubufaransa nk'igihugu nacyo cyaba kibifitemo uruhare nubwo nta bimenyetso bihagije birashyirwa hanze, kubera ko kuva ingabo zabwo zakwirukanwa muri Burkina Faso mu 2023 Ubufaransa ngo bwarakariye cyane ubutegetsi bwa Traoré. Mu bindi bihugu bishinjwa kuba byaragize uruhare muri uyu mugambi wa coup d'etat harimo Togo na Côte d'Ivoire. Uyu mugambi kugira ngo uburizwemo, raporo y'inzego z'umutekano ivuga ko byaturutse ku makuru yibanze abatasi ba Burkina Faso bamenye mbere, bagatangira gukurikirana kugera bataye muri yombi abantu 9 bari babiri inyuma. Kuri televiziyo y'igihugu, Minisitiri w'umutekano Mahamadou Sana yavuze ko mu bantu ba mbere bagombaga kwicwa muri iyo coup d'etat harimo Perezida Capitaine Ibrahim Traoré. Bari bateganyije ko bamurasa cyangwa se byakwanga bakajya gutega ibisasu ku rugo rwe. Ati bari bateguye ko nyuma y'iki gikorwa hakurikiraho igikorwa cyo guhagarika ikoranabuhanga rituma za drone zikora, hanyuma hagakurikiraho imirwano. Kuri Damiba wahoze ari president yavuze ko ari we washakishije amafaranga n'abagombaga kumufasha muri uwo mugambi. Abo bari batoranyijwe ngo bafashe mu guhirika ubutegetsi nibo bagombaga gushaka abandi benshi babafasha muri uwo mugambi. Uyu muyobozi yavuze ko hakirimo gukorwa iperereza kugira ngo n'abandi bataratabwa muri yombi bafatwe bagezwe imbere y'ubutabera. Ubu butegetsi bwa Burkina Faso buvuga ko iyi ngiyi ari coup d'etat ya gatatu ipfubye kuva Traoré yajya ku butegetsi mu 2022. Iheruka yabaye mu kwezi kwa 4 mu mwaka ushize. Hakaba harataye muri yombi abasirikare benshi bashinjwaga gukorana n'itsinda ry'abandi bantu ryari riri muri Côte d'Ivoire. Kuva yajya ku butegetsi, Capitaine Ibrahim Traoré yagiye agerwa za coup d'etat kenshi, bigakorwa ku ruhande rumwe n'abatishimiye ubutegetsi bwe, ubundi bigakorwa n'abasirikare batishimiye uburyo leta ihangana n'ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'umutwe w'iterabwoba witwa JNIM
ukorana na Al-Qaeda. Uyu mutwe ugenzura nibura 60% by'ubutaka bwa Burkina Faso, cyane cyane mu majyaruguru no mu burasirazuba. Nibura mu mwaka wa 2023 n'2024 uyu mutwe wishe abasivili basaga 16,000 ba Burkina Faso. Mu mpera z'umwaka wa 2025 hari raporo ya komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ishinzwe ububanyi n'amahanga yagaragaje ko imitwe y'iterabwoba ikomeje kotsa igitutu igisirikare cya Burkina Faso ku buryo isaha iyo ari yo yose umurwa mukuru wa Gadugu ushobora gufatwa. Ahangaha bagaragazaga ko urebye ibice leta isigaye igenzura ari ibiri mu mijyi gusa, ibyaro byinshi biri mu maboko y'ibyihebe. Bikavugwa ko uku gutsindwa kw'igisirikari gutuma hari bamwe mu basirikari bagumuka bakumva ko batereranywe, barimo nabo banyurwaho n'abashaka guhirika ubutegetsi. Mu ntara 25 zigize Burkina Faso, ebyiri zonyine nizo zidafite igice kiri mu maboko y'imitwe y'iterabwoba, ibintu bavuga ko bishyira igitutu ku butegetsi bwa Traoré. Inzobere zikavuga ko hatagize igikorwa Burkina Faso ishobora kwisanga mu bihe nk'ibya Somalia, aho leta isigara igenzura umurwa mukuru n'imijyi mike gusa, ibindi bice bikaba mu maboko y'imitwe y'iterabwoba. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025 ibyihebe byagabye igitero ku kigo cya gisirikare cya Djibo kiri mu majyaruguru ya Burkina Faso. Barakigaruriye ndetse bica benshi mu basirikari. Mu rwego rwo kongerera ingufu igisirikare, Burkina Faso yashyizeho urundi rwego rwunganira inzego z'umutekano ruzwi nka Volontaire pour la défense de la patrie, VDP. Uru rwego rujyamo abasivili bagahabwa imyitozo runaka ku bya gisirikare, hanyuma bagafatanya n'izindi nzego mu guhangana n'ibyihebe. Africa Report ivuga ko kubera imyitozo idahagije n'ibikoresho bike, abagize uru rwego bari mu bicwa cyane n'ibi byihebe. Mu kiganiro yahawe abanyamakuru mu kwezi kwa 10 mu 2025, Perezida Traoré yavuze ko akijya ku butegetsi yari yatanze icyizere ko ibyihebe azaba yabihabije mu mezi 3 gusa, none imyaka ibaye 3 atarabitsinda. Yavuze ko yagowe n'igisirikare yahasanze kubera ko ibikoresho yagisanganye byari bike cyane kandi bishaje. Ati muri Burkina Faso yose nta cartouche zirenze 100,000 z'amasasu nahasanze, intwaro zo ntizarengaga 100. Ibintu rero ntabwo byagenze nk'uko twabitekerezaga. Traoré yavuze ko ingufu yahise azishyira mu kwinjiza mu gisirikare urubyiruko no kugishakira ibikoresho bihagije. Ati buri mwaka twinjiza abasirikari bari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15. Ni ikintu gikomeye, ariko umubare w'ibyihebe ukomeje kwiyongera kubera ko bagashaka buhake bagenda bahakazi abacanshuro bakaza muri Burkina Faso kuturwanya. Traoré yavuze ko ubungubu bagiye kwinjira mu kindi cyiciro cyo kwihaza mu bijyanye n'umutekano, aho intwaro igisirikare cye gikoresha bashaka kujya bazikorera imbere mu gihugu. Kubera uwo mutekano utaragaruka muri Burkina Faso, Perezida Traoré yakoze impinduka zitandukanye mu gisirikare kugera no kubamurinda. Mu kwezi kwa mbere mu 2024 yitabaje Uburusiya ngo bumuha abasirikari badasanzwe bamurinda. Uburusiya bwatanze abagera ku 100, ariko gahunda kwari ukubongera bakagera kuri 200. Ikinyamakuru Africa Report kivuga ko Traoré ari umwe mu bantu bagira amakenga, ari nayo mpamvu mu bamurinda yatoranije kandi gatsinda gato kagizwe n'abasirikari bake bayowe na murumuna we Inoussa Traoré, ari nawe mujyanama we wihariye. Bivugwa ko uyu nguyu urebye ari gukora nka vice president. Mu bandi bafasha Traoré muri ibi kandi harimo umuyobozi mukuru mu biro bye Captain Anderson Meda, Lieutenant Colonel Ismaël Diaouri umujyanama we wihariye, hakaba Lieutenant Aziz Pagmonda ushinzwe abarinda president na Oumar Yabre ukuriye urwego rw'ubutasi. Traoré kandi yashyize ingufu mu kwigarurira inzego z'umutekano zasaga n'izitamwiyumvamo akijya ku butegetsi, harimo gendarmerie n'urwego rw'ingabo zidasanzwe Force Spéciale. Yashinze undi mutwe udasanzwe yise Brigade Spéciale d'Intervention Rapide ugamije guhangana by'umwihariko n'iterabwoba no kurinda inzego za leta, ukaba uri mu mitwe iri kwibere muri iki gihe muri Burkina Faso. Kuri ubu Abarusiya nibo bahawe ububasha bwo gutoza ingabo za Burkina Faso no kuzigezaho intwaro zigezweho, bigakorwa n'umutwe witwa Africa Corps uhoze witwa Wagner. Traoré mu gukomeza kongera imbaraga z'ubutegetsi bwe yifatanyije na bagenzi be bo muri Mali na Niger bashinga umuryango mushya bise AES, wamaze no gushinga umutwe w'ingabo uhuriweho uzabafasha mu guhangana n'iterabwoba. Bivugwa ko kuri Traoré umwe mu bakuru b'ibihugu b'ingenzi yizera ari Assimi Goïta wa Mali, unamugira inama kenshi. Captain Ibrahim Traoré yatangiye kuyobora inzibacyuho ya Burkina Faso kuva mu kwezi kwa 9 mu 2022 ubwo yakuragaho ubutegetsi bwa Lieutenant Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Uyu mugabo w'imyaka 37 avuka mu gace ka Bondokouy mu ntara ya Muhun, ni mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Akaba yarize amashuri yisumbuye ahitwa Bobo Dioulasso. Abanyamateka bavuga ko yari umunyeshuri w'umuhanga, akaba yarabonye impamyabumenyi y'ikiciro cya mbere cya kaminuza mu 2007, akomereza Ouagadougou gushaka licence mu bya geology muri kaminuza ya Joseph Kizerbo.
mu murwa mukuru wa Gadugu. Yaje guhitamo kwinjira mu gisirikare aho gukomeza amasomo muri kaminuza. Mu 2010 yinjiye mu ishuri rya gisirikare George Namowano Dopo ryigisha abo ku rwego rwo hejuru mu ngabo z'igihugu. Mu 2012 ubwo yari avuye mu ishuri afite ipeti rya sous-lieutenant, Traoré yinjiye mu mutwe ukoresha intwaro ziremereye. Nyuma y'imyaka 2 yazamuwe mu ntera agirwa lieutenant. Yaherewe imyitozo muri Maroc mu bijyanye no gukoresha intwaro ziremereye n'ibikorwa bya gisirikare bibera ku butaka. Mu ngabo yigaragarije ahitwa Marcoy, ni mu gace gahuza umupaka wa Mali, Burkina Faso na Niger, ubwo yarwanyaga imitwe yitwaje intwaro igendera ku mahame akaze yitirwa Islam no mu burasirazuba bw'igihugu muri Operation Otapuano mu 2019. Traoré yabaye kapitene mu 2020. Numwe muri ba ofisiye bakiri bato bahoraga bitegereza intege nke z'abakuriye ku rugamba rwo guhashya imitwe y'iterabwoba. Mu kwa mbere mu 2022 yashinze umutwe ugamije kurinda igihugu atabiherewe uburenganzira na perezida. Uko amezi yagiye ashira niko abasirikare barushagaho kureba perezida Damiba ijisho ritari ryiza. Bitandukanye n'ibyo yari yarabijeje, nta kintu gifatika cyakorwaga ku rugamba. Abasirikare bakomeje guhura n'imbogamizi zo kubona ibikoresho ndetse bakarushaho gutakaza abantu benshi. Mu minsi yakurikiyeho, Kapiteni Ibrahim Traoré yagiye wa Gadugu mu izina ry'abandi batari bishimye, agiye kugirana ibiganiro na Paul Henri Sandaogo Damiba. Yamaze icyumweru asaba kubonana na perezida ariko ntiyahabwa igisubizo. Ibyo yabifashe nk'agasuzuguro, bituma we n'aba ofisiye b'urungano rwe bahita biyemeza kugira icyo bakora. Ku itariki ya 30 y'ukwa cyenda mu 2022 mu rukerera humvikanye urusaku rw'imbunda mu mujyi wa Gadugu. Ihirikwa ry'ubutegetsi ritangira ubwo. Mu masaha 48 yakurikiyeho, Traoré n'abahungu be bigaragaje nk'abantu badafite ubwoba na buke kandi badashidikanya na busa gukina n'umuriro. Ku itariki ya 1 y'ukwa 10 bagiye kuri televiziyo y'igihugu bavuga ko Damiba yahungiye mu birindiro by'ingabo z'Ubufaransa ngo agiye gutegura igitero cyo kwihimura. Ubufaransa bwagerageje kubirwanya ariko ibihumbi by'abaturage bihurira mu mihanda bagamije kwibasira ambasade y'Abafaransa na Institut Français. Traoré yafashe ubutegetsi morali iri hasi cyane mu gisirikari. Igihugu cyugarijwe n'abajihadiste, nta ntwaro zihagije bafite kandi ubukene ari bwinshi mu gihugu. Iminsi ya mbere y'ubutegetsi bwe yigaragaje nk'umuyobozi uzanye impinduramatwara. Yahise asaba ko habaho ibarura ry'ibikoresho bya gisirikare igihugu gifite, hakagaragazwa aho bidahagije, ibikeneye gusanwa n'izindi mpinduka zose zatuma igisirikare cyongera kuba urwego rwubashywe. Ingengo y'imari y'igisirikare yarazamuwe iva kuri miliyoni 467 z'amadolari igera kuri miliyoni 832 z'amadolari mu 2024. Aya mafaranga yashyizwe mu kugura ibikoresho bigezweho bya gisirikare no kongera umubare w'abasirikare. Haguzwe imodoka zigezweho za gisirikare zifashishwa mu butasi, imbunda zirasakure ndetse na drone z'intambara zaguzwe mu bihugu nk'Ubushinwa, Turukiya n'Uburusiya. Gusa abarwanya Burkina Faso ntibabuze, kubera ko kuva ubwo hatangiye igeragezwa ryo kumuhirika. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira. Ikiganiro cyacu cya none tugisoreje. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Naho utaha.